گشتی جبورا کاندنا کمپانیا پیشگیری یکینین پاراستنا جن یپجه خو پاراستنا روا و پاراستنا جواکی لدیجی تروریزم و شدت رخصتن کری مافکی کو جهیل ازاگون و هفت پیمان نام نتوایی و لسر بنگه پیمان نتوین یکبوی و پیام جنیف و بریارا 1325 و پیمان نتوین یکبوی یا دربار آشتی و اولهی دهاتیا گارانتی کرن نما زدما کوژین و زاروک دبن هدف سرکه ین کشتن رواندن کوچبرکرین و کولکرنه دوان سالن بوری ده لسوریه گلک توان مزن جمل رخصتن تروریست ده در حق سیویلان ده هاتن کرن کوژین راستی بن پیکرین هری کریت هاتن جن و زاروک به هر جوره بن پیکرین ره روبرومان بو سدما کو بر پرسیاریا پاراستنا خو و بشن هری زیده ده مدرسیه لسر مل جواک فرض ببه دبان شرط و مرجان ده پیوستیا به هیزن کو بکار بنجن زاروک و جواکه بپارزن و الهمبری تروریزم کو مروباهی رومت و مافی و یه جیان ارمانج دگره راوسته در کتا هوله لسر به بنگه یکینه این پاراستنا جن هاتن آوا کرن یکینه این پاراستنا جن یه پجید دما کل روژابا هاتی دا مزراندن و اثبات کریه که هیزه که هری بباندور و سمبول هری بلند آری خستنا جن لسرانسری سوریه ده سالن بوری ده یه پجه یک جهازن هری بربچاو ین کل همبری تروریزم شر کریه و ده پاراستنا مروباهی رومت و آزادی دمینا که کی به هم پا پیشکش کریه یه پجه ده شر لدجی داعش و رخصتن دن ین تودرو ده رفن پیشین ده جه گرتیه و بآوائه کی راست راست بجداری پاراستنا سویلان بو به هزاران جن و زاروک رزگار کر و برگری ده بر جواکین هرمه و تباهی پیکاته نویده کر جبو پاراستنا جواکا سوری و تباهی مروباهی شربان وان یکینه بردلن گراندانین دشرن پاراستنا گند و باجاران ده و روبروبونا لدجی تروریزما کوژه هر تشتی بهتر هدف دگرد جن هر تشتی هدف دگرد ده شهید و برینداردان رولاوان یکینه نتنه لشگری بو بله ده همان دمه ده هزه که اخلاقی و جواکی جی پیک آنین و بجداری پاراستنا جن و جتوندی و تندروی بو که نرخین بجدار بونه و کبی و عدالت خورد کرن هبونا یکینه این پاراستنا جن دناوا ارتش ده گارانتیا پاپاندبونا ارتش به پرنسیپ خوره شاین پاراستنا آشتی و اولهیه ده اف یکنه پوسولا ویا اخلاقی تمثیل دکه هشمندیا این کارا یعنی درباز دکه و رامان پیشبرو ده کوبداره هبونا جن ارتش ده ارکین خوا ین برگری هنه و ده همان دمه ده جی ارکین خوان ین تکوشریا ده گوهرتنا ذهنیتا کو اراده و ما فیجنان رد دکه ده هیا پاراستنا تایبەتمەندیا وان یەکینەیان وەکی هێزێکی ژن ئا پسپۆر پێویستیەکە نەتەوەیە ji ber ezmûna wan a berfereh dişerê li dijî terorîzmê parastina jinan û bejdarbûna di parastina ewlehî û aramiyê de her wiha naskirina rol dîrok û qurbaniyên wan misoger dike em weke platforma hevbeş a tevger û rêxistinên jinan li Rojava destpêkirina kampanya piştgirîya yekîneyên parastina jin bi dirûjmeya em tev yepêjen û nertiya me ya radigihînin û daxwazên me evin yek naskirina yekîneyên parastina jin wekî hêzeke leşkerî birêkûpêk di nava Wezareta Parastina Sûriyê de parastina pêkhateyek yekîneyên parastina jin wekî beşeke yekgirtî pergala parastiniya Sûriyê ya taybet bi herêmên Rojava parastin û sepandina destkeftiyên jin li Rojava ku jinan Kurd û Sûrî li herêmê û cîhanê wergerandiya mînakekî pêşeng 4 serbestberdana girtiyên jin radestgirtina cinazeyên şehîdan û eşkerekirina çarenûsa jinên winda û çarenûsa wan ya nediyar 5 em bang li hevpeymanên neteweyî û hêzên bimandor dikin ku piştgirî bidin pêşdakirina yekîneyên parastina jin yepê jê di pergala Wezareta Parastina Sûriyê de û naskirina statuya wan 6 li ser esasê ku danezana Mekazagona Sûriyê tu bendeke ku xizmeta leşgerî bi mêran sînodar bikin nake nava xwe derfetê dide ku xurtkirina bejdariya jin di saziyên leşgerî û ewlehiyê de li ser vî esasî em giringiya garantîkirina rola jin û rêxistinekirina bejdariya wê di nava formasyona jinan yên pispor yên ku wekî yekîneyên parastina jin yepê jê de li gorî prensîpên wekhevî
و نجودکاری تکز دکن. ام بانک لتباهی تفگری خستن جنان و هزن دموکراتیک و رایا گشتی یا کردستان و لجیهان دکن کو پشتگیریه بدن حمله اما و لکیلک یکینه این پاراستنا جنیه پجه کوپویه سمبولا برخودان پاراستنا آزادی جنان و سپاندن آشتی و دموکراسی راوستن. هر وها ام بانک لتباهی را گهاندن و مدیا نتوایی دکن کو پشتگیری بدن به کمپانیای کو وکی دنگی تکوشینا آزادی جنیه. یا پجه نتنه شروانن بله او هلگره آلا آزادی او وکهوینا بجداربونا وان دینا و ارتشا سوریه ده گاوه که پیویسته جبو زیده کرنا بجداری اجنان دسازین اولهیه ده و جه ازمونا برفره آکو وان شروانین جن ده سالن شر ده برهف کرنا سود ورگرتن به آرمانجا آوا کرنا سازیه کی پاراستنا نتوایی کو جهرنگی جواکا سوریه و قربانیین کج اولاوین و نشانده ده بجی یکینه این پاراستناشین یه پجه سمبولا رومت و تکوشینه شهید نامرن پلاتفورما چالاکین هبش آت هفگر و رخصتن جنان لروجاوا 26 هیوا چاران 2026 بجی برخوادانا یه پجه بجی برخوادانا یه پجه بجی برخوادانا یه پجه بجی برخوادانا یه پجه بس البيان برنامج ما نقدر